Bukni generation. Suka worse. Suka hamya. Once kunya kaja number nani. Din kolok ma tangani cinta kalayang. Tabuk suka cinta bukrok sawi jongwani. Hapung sapung mata tanyang gay. Ulo ro tamu na. Boyal kaya sakana komalang na ang asika tension na tungo. Boro na bisas kanya ni moto ya tabuk. Love relationship logo to taibo. Cheating kaisa profession hasin thang siyo borok ni nature kaisa generation o natural thing hai affair khai mani ro. Higom saya ang generation na agay kapag hamyang siwa ay ni generation do ka sai kan ke sa kam galing ka tong makam susto sandi kai tam ran nung na tong ko dunia tam man lang tong ko sai man papi dunia no tabung din laro to jbo so pa na ham jong lagi relationship ba onya bro mai tong na musung beri ro ko musung go but beri ro kan kha bukha narom khokta borok ba effort sa kha kisa maya khaida ka priority ra khan ke no borano right person hene want to jabo mana mo onek no chaya brirok ni bota asu takte attachment ang manibo hamya no last gi wo no choose khayang ni thango ngera nije kosto manasa khorok ni ekama borok nam hainu khang long relationship tong bo permanent nang tong bo kajang na kok tong bo ay borok tong nam sung gom hai aro churani ba saya bani ba saya saksa loyal hani ko shinai ro bo to a loyal bam sukse khok sa borok ba ke loyal khang ke bote khorok sa borok choose ta khaino never Again, 100% loyalty wa 50-50 loyalty po. Am tara kunto do 50-50 loyalty. Am kunto wa haira. Loyalty jaga wa kai khok sa bang 100% na nango. Not 50-50. 50-50 in kan ga am loyalty hanjak liya. An khok sa bang nam suk na priority re ham doi dong ha ga. Ya khok sa bang na choose khana ni ba bin bu khaw phai la kam. Bunyi baru wan coba cinta nawang depression kalau hamzah rumus ya kajak na rumus yang payo hanjo kepal hamia kepal birman gana jibana nok mala khai shanti mala khai mato ma hanjo la dong mang khai amo washa cheat khai kamane bini lifetime na thang silai amti hai boro ro tabo rom de example goldi ga ro phana एक बार आज हमरो रम खांगे नों रांपुशन अबा बंका का आज हमगन थाना मजो ने कैसा हेवी थाय इवन ड्रग्स एडिक्टेड दबो एक बार ना का नाना मजो नों जस फनो रिहाब थांगे दं दि जस फन थांगे दं दि अमो आजागनि ओवरकम से खाइमे आं थांगा कैसा एडिक्शन नि बरक नि एडिक्शन एबा बरक नि कैसा नेचर अब लाइफ टाइम से जे नों थिया sak नों थिगे सिमसे नि नाबो मथां जाखसिनाय गथां दं sak चीटिंग खाइमा नि चीट खाइमा नि बो कैसा nature na abo nang thiki sini mai se commerce ne nang ka thang tong sak abo chip pona phana oi kya bor ma ya kari ma ya Din mai piang kha ma ka mai ko ni ta kan ba ni on ngan mu tro mai ma de Tamara on mu sam ke ba ka